kero igukumbikana ketho ya ni gintu ta marigo jaja itore ja thi na mono tutariu kuri kabite ne karare aja maembe de jarari ku tore ja thokone marigo agori batwira marigo jatena thoko wou batore maembe ja tumite beyina ina ma we jana marigo gataku ugatana thokone tandu kwenga onine na ngarie kwanda agurite ngari marigo ndo ndaje kaja ndaje jaga mugori ndaje kanyakine runene ndaje ko na ngari kari kamatite na ngari riu ndeka kanyakine ndetera mugori ara bare gaikuija abo mugori oro ngurire rigurira ndagura ciringi 200 angurira ciringi 60. Kuringana na uchonkoni bwakwa kuri na itumi bina bira bigutigira murimi wa marigo kaunti ya Meru ate kugunika na njira ira ibatere. Untu bwa mbere ni kwithirikwa kuri na broker ni untu gukethwa kuri na njira ingi kana na gichunko direct market ya kugwatithania murimi na consumer kana mutumiri we rigurire murimi omba kwithirwa agitobora. Wajaire ni barabara inthuku na thoko itikari ura kubatere gutigira murimi na kumiria gintu kiawe gigakinya thokone kuriona kiri na uthongi buria bukwendeka. Waja thatu ni wagibo ituo bya kuthuraniria marigo kana wenda collection centers gutigira uguri wa marigo bote gutaratara na thoko itikugwa maguri. Wajana ni wonjorithia bo marigo kana na gichunko value addition gutigira irigo rite kugunda rithuka mbere ya kuona thoko na kuri na njira nyingi cia kuonjorithia marigo kana value addition. Wa mbere ni uthondeki bo iwanda bya kugundia marigo. Wajairi ni kuthondeka crisps kuma kiri marigo. Waja thatu ni kuthondeka dibei kumania na machauja marigo. Wajana ni kuthia mutujo kuruga kumania na marigo na nkuruki marigo no jatumirwa kuthondeka stima ni thirikari ya kaunti na kinya kuenderia kaunti ingi na thirikari nene. Miaka 5 ithiri thirikari gukurukira Ministry of Agriculture bagwatanirite na IFAD bakire iwanda mwanya ndene ya kaunti ya Meru gutetheria murimi kuonjorithia marigo. Giki ni kimwe kia iwanda bibi kenda kira kiri interete Mugambone gicigo mbunge kia Central Imenti na giatumire ciringi milioni 23 gwakwa. Kiwanda giki kiri na bira bionthe bikwendeka kinya ruji rwa tapu obisi akuthuraniria marigo na kinya akugundiria marigo. Marigo jeja ya churua kagacoka jakagitangirwo aja na ukeja kwitheri urimure kuma kwitheri ina tufingasi magana jairi ni kapaisi kama kuma shilingi 10 ati hora shilingi 10. Definitely this way we can make a lot of money. Ende antu agotumika ni silingi ikogwa teri utanga na kuona na gweta na mbere gwekirwa nkuburi ni untu akwithirwa ikiguna murimi Mumeru. Nkurukike kumakania ni ati kilomita 1 kuma kiwanda giki kia milioni 23 ni kiwanda kirinta kene akuena rami kira kije keneta kwanja kuu arimi ba Mugambone bothoranagiria na kuthima marigo jao. Aja ni ogwita kwanja kubu tunenkeri antu akwenderia marigo ni muntu ni muwemba wetu Mr. Gitobu kuma 2008 arimi baretaga marigo kuma nja ciao na batumirite minsi ciao paka ya tukathima marigo jituri amwe ni kenda muyukia kana muguri ajukiria aja na itwerigirite tuthe tutumite akuma 2014 ni giri ala collection center lakini gugutakarika kuruki interese muichione gicigo mbunge gia South Imenti kuri na waina ria kuthondekera ndibai ira yanenkanirwe kiri thirikari ya kaunti ya Meru indi Mwankira na ndi gutiwa wiji gitumi kia kaunti ya Meru gwitana mbere kuinga kiwanda giki. Itwari no opportunity ria kapapu ethirire watukanenkerwa mbeca ira ciatigio Meru county borua Ministry of Agriculture borua na atabwenda gutumira na mbeca cietu bacitari innovative platform itwanenkerwe equipment iwe cia kuthithia winery complete
tuona nchobi ya kawaida it is quite devastating ula kuli right now, lakini twera tukaija kuvivia altar wine tuomba gutetheka na tweta mwanka twathondeka committee. I was one of the members of the vice chairman of the committee, na interview bia jabi agorwa in Dr. Muthe na bia kwa Kaguru. Eventually bia nenkanira ko individual group ndalene na uni ndali one of the stakeholders para ba ofaga marigu ya gundi nundu twali na facilities ya kugunja marigu na kwendia, lakini last campaigns nundu ba siasa gutakarire u Iwanda kenda bya kuthuraniria marigu kenda murimi atiga kunyamarwa ni broker. Kiwanda kiothonde kibwandi bei gutigira marigu ija kuonjorithwa kuguna murimi wa kawaida bilioni 19 kumania na urimi wa marigu mwaka. Tani nkurukia ngiri magana jaire ciumbike kurugura factory mwanya mwanya ndene ya kaunti ya Meru. Inde thirikari ya kaunti ya Meru nonjara ekonotete murimi agita na mbere gukurukira mathina jathina na tutomba gugitumira nundu tanenkero county government iraba bakunenkero ishoma iba bati kwando bati group nikenda tuwika kuruka MOU nundu right now iba indicate multiongo we watchman na tutumenya kata community ri nundu imbecha tutwa county kajukiambi na community kajukiambi kinya keda yari addicting of poverty patu twali tayari na kinyana nditu tayari ugitumira county government yukie katira bakeda bakijukia na arimi nabo batetheke nundu wa facility boliti bakiro ibyo binge kenda ya kyo utego yuguritangowe Mwankira Nande igereria Weru TV kwaraniria na rwangi rwore kaunti ya Meru niruringite itinki. Mutegeri wa Weru TV ajandi ntura ya mugambone gishigo mbunge gya Central Imenti arakumbeta kuthagugia kwa kimwe Kiwanda kenda ndene ya kaunti ya Meru Kiwanda bire biombeta kuthabigia kwa gutetheria murimi kirigintu gitawa value addition. Mwankira Nande miaka ina kuma kiwanda gikigwakwa kiwanda giki gitatumiro na kinya wategera aja uzo nkinyete ejete ndiguruka na simitire ya muntu etherwa gikinya kawaida indi ni feeling yombeta kwethirwa ikigwa na Nande kiure giki nene ni atiri ni atathirikari ya kirito murungi igatetheri Iwanda za bibibi mami pia nkurukia shilingi milioni 20 kenda biomba kuthwa bikiguna murimi. Antonia Weru TV ntatoshia Weru mathina jathina Mbitagwa Ntinyari Kenya.